أما بعد ونأتي أما ندوها رمضان أسوكم متنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبارا أوربي أوغا كما كوتا أوربي أوغا نومي كني كوتا بركتين أكين أواسا أوي لما قصا أورا كني أوما أدم هيبني أوها بارو الشيخ محمود كوما أغواسيني كنا جنونا كلمة الشكر والتقدير كني نوال ديجاموا أغرموا بركة أروجرا شيخ مصطفى سماري نمو موريتاني أغرب الشيخ هارون إلى قول كوني إلى جوبا جلي جمان بالله نالي سوسو كومانتين دي مديره أنا من دال لما أجمع جم بسوابنا نسوابا كأجمع دوي أبي بالما أمام بالما وبيلا جنفو كرنجنا يلا جاتا بقى ونور ميجاوي كاتا مودو تي لا كاتا قبل 6 واني تي لا كاتا قبل نيترا 24 كاتا قبل جابر تي في كاتا قبل اغا تي في donc كاتا قبل فو بوندو تي في donc média que bébé a kafra ambalma tiktoker uka donc abu bela jele ko bela jele wal nyumado tv sonike ambe ulu fara ko be kene kaya ani nyeta tv télé nyeta Cheikh Aboubacar Tolo ala jama am ko wal nyumado ko sobe fara be kene kaya donc programme malasuniala akun folo be dam ni qur'an kala mboraye premier jama bismillah en faran kala ko basu na ale be tani oye no te mena ka boya de me don ulu la doni of samati aslama ko nonana en faran kala mo Cheikh Malik ko ita ale be kuma o kan o ko fe en kala mo a Cheikh Ibrahim Fadiga ale fana be kuma o temika ka kuma do la ele kuma o kan ka se ka kuma o to dafa no bela jelen boraye femie amba wunu ni kene ni ademba ya dira uma ango demba na ni abe bange ba chama de soro donc kene ay bange ba o chama soro alhamdulillah ba koroba folo o de amba aseyda adama jikine anaka jama o be kene kaya amu fo ko wali mando amba ko uniche alaka am bela jelen sara ni here no boraye kene baflana ale te kene kaya ale be franci oye mama binta silla ale fana ka kuma la sila o mena kuma lase no boraye femiye mashayikhu ka kuma o mena Cheikh Harun Gakou ale mena kuma bara ni association sarasire fa basire huye o bara oke ale ni aliyatine la don abena kuma o bela jelen kan no te mena ka ko Cheikh Abdullah Koita ale ka kuma bi no fana boraye femiere a Cheikh Mustafa Sumare alebe mogo alebe kuma kan damado abu la se no boray enfana إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز bena jama bismillah na ya fo maragana ko bamananga gela bolo no bore ambe manu ambu bakor ba fo bamananga inshallah Cheikh Basuna ale refana ya chorba mi ma ya ci sigle do franci dawa ale ni kamo blasira fo ka ke furu minu ni olube sabati franci ni ka olu sabati ka sababu ke ni aka kunnaji aka anaka ladin kame ya tafadhal mashkuran mu'azzaza بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
akan sungguh-sungguh kan ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bismillah. Sagasire lemu ora habasire lemu. Agado nimiso sagado nyagalindi. Agado kontan ni kontan sakhin alhamdulillah rabbil alamin. Antini Bamako swahe. Wallah. Jaga Bamako ni sonin karaime. Angara nanti Bamako jaga sonin kallemu yani. Sonin ko bismillah. Ahlan wa sahlan. Sagasire ora habasire lemu. Wata alhamdulillah rabbil alamin. Onye ke kota Korea duku kengani juman kota le 28 février 2025. Ora me ke dingra alhamdulillah rabbil alamin. Osolin kadu makia he alhamdulillah. Hobe gadi nyagali ni sa. Kenya angara ngara jamake kamudo uredu ahon nan kaynya kabeni. Wallahi timani le kigani juman kota nga. Annabi ni mengaro murama annanti juman kotona sura be kharaken ni suratul kahf agara honnan ko ndiga mun ko honnan ko be no gadi ihaban kanu muranna murudo tina batenga dinci mandaga honnan ko kada hay kam do redwa asile nabi tinne ay ko manda ya kada mata asile mine kedo nyagale ni nanti dina ke wallahi awrigina awdi kam munne soro be no ga ke dina ko tuna kada ali kunyang kandu wallahi awdi kam munne kada dutu manja ya ke jamai ba kada dulla ka hiya wallahi alla yimbe maga duwara tanga hutene kem palle anda problem ken ngani sere haruna tapu konnan khay harbe mahe to konnan kaw ngade wallahi jama sangara konnan kaw nyangara kane alla tiga nanti kem mutinde kamu angari jama suru konnan kaw nyaga kane ya garu nyaga kane ta alhamdulillah rabbil alamin agada salin ngari atoynya oda to ya rumba nama ya runda salin paga kamu dum kutube nuga to ganya honna kawma lemna mutunu barakallahu fikum diga men ma gido ngrati nan je kata nya sayni min dara wakatu mutu aga marti ken Allah na bismillah nan ta bismillah sa gasire lemu da ha basire lemu barakallahu fikum on nya kali ta gaide aga ma kasaranu tigawa kati saranu darni tuga bako makati khairia kube daga branta undi ugille do yon kisal laga nakinya ko be daga so walla ga na lagara linya yalla o ga nya sa gasura yalla o ga na lentu bangandi kebre no gondi ya rabbi Allah takafri bagandori Allah tamnahari bagandori Allah tasallam bali bagandori ko akati so ma so ngabro so ko me bagade o se am pande ngama assalamu alaikum wa rahmatullahi التكبير التكبير ثم تكبير ولله الحمد abe anfa fo ka woni mando ko sobe amba ba sura nya program do ni donc ise ha do belu garo ngai gar seti oma asayida to mama litatafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إخوة الدين والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى تيغانا ودودو نندغا ورا مسيغن كوتانا ونغا كونيت إسلام أندو مارن ما أندو كانتان دين كونيندينا كينيا داني أجانا لمون كونيندينا أنغاناتي سرينيا غالين تداتانا يمبي ياهي ala an panke nga makari wati nu aya antinga kerni o wanya alini ka ono madiga menya yire kenga ni o mareninga Seida Adama Jikine maremo Allah ngolle ngatte serebe kati hanu Allah kitella wuri Allah chere nyani dunan pigani atengene dunan gumenyai dunan pigani atengene dunan kanana nyai aga tenge Allah chere nga adi kitella wuri bito dantanto no wondi o Allah nyaga na arno da dema gelo ko woni yawuna ngjodi ngeri dina ke golle nyai onda sere jakini kati Allah ide ka Allah wase ko mera sere gelo yawuna ngni ko tambe do tendo no gembo ko mero ngeri dina khidman lembane Kenya ni Arabu nti digamendi Austria agamana ta Allah kapenga dunan kapenga na ke ona me buruja ona urume ona barame ka Allah kapenya ni
harna nya da janna to wale har sa arno dem odda landi ke golle arno blan islam aru kama har mare nanga bre hobe kama ngaba de anga kala gen kama anga karake be kama anu lini kenya kama arno blan islam aru kama arno fati liman ka aru kama ulamba de wambe hageto ni naufe kadaka ambal ma maraka ka chakene ka ngauta bali anga bamana ufana ni yoro duma ambe sigi min nabi bela jelemba kalama yatime de ngasigi de no osigi amena sena nga sawusana kechugo sawusana garsige amba foko ala yiche amba ala foka barkada anda tisega ala foka sadana nga amba fo ala yiche anga jonya drama angi foka se hata mina ala umine ambolo ala ko ni sondi alendo nga anti dansa anti sondi alendo anta bo ala kamine kono ka bla mine wore kono demba dira amba mima akwa be befo na ba chema na musoma abe befo katla ka be wale nyumando ala ta ko fe sabla ni ko aina baba ko ka be befo minu fana ye demba ta ka dama abu barkada benani gele ya watu ye sungalo seleno ngai wa keme soro ka du mo ga fara ya timede nga demeka ni tu ka sonyene ni ala sona ambe nyombolo ala kana ke ala ko ta bare nga ala ko ambe nyombolo mine fa arjine dala ni ala jeranai ala kana kuna ngobana ya rabbal alamin ala kana jahana makono dingwana anga wati koroni ndo ambe kuma dani yorena ka kuma seganga karamo ma ka geto ni bela jine fe kala de do wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ora umma mama adama jikine wana kunyina mama siringa awa khalsi lo kiteli o garo no sa asire do fa basire so kiteli awa Sheikh Musa ano Sheikh Suleiman awa kiani inshallah ona o makunyi na mama makalti ke kini nanti ana koyi jamandi kha amara gollu ku daga mo hompai na utu golle ke mega organiser wakati bucine be no gondi na sara honkine ni mellawre nani kapa akenyi menya giri gollo oro e woro tarni haragada ga ma halu kunna koni donc vraiment hiani hibe gani hi hore ngawa munduno alla ma alla ga nura suko mante tubarenya jannatul firdaus na ona tara ngaru sa sirahu ona tara ngamwari aro baraje harcha serebe ga mulla ina aliyat melle mundema Sheikh Musa awanonga Sheikh Musa Sizaro Sheikh Suleiman Kanute yo akamallawa rimiti de maluna kununya ni program daga mohondanga ora ko yuti baranga suro e ato lemenga suro ani sarange benya kita donc sarana hilandi kengeni maran hilandinga oma mama binta silla aga France tarendi o amunduno ajama magaina tinto minitinu sikiwi maga na ko soni kanani aro bambaran kanne li tatafaddal mashkuratan mu'azzaza kundunya inshallah o habado Sheikh Mahmoud Kuma awaki lendirini assalamu alaikum islamini jama o sugiro kani na jamdo ghir Allah ga no suri la ni jamdo ghir oriti islama unya Allah ga na islama ke ji Allah ga no logarum turo Allah ga na wi gilu do on kisa ni moda na kisero tange ni moda Allah ga na betu laga o ro sur kasa ululu monte Allah ga na kiyande ni moda jamdo ghir Allah ga na hinno karafu ngani ne mani hinna ni tume yello kallenga ko mo meñi ko dalla gan to diya ko e wa kenga na dangi anda kamera kenga na dangi assalamu alaikum jama o mare ñagare bintu silla madame Sumara gapal aya ndo kirinde no sigindi nanti saga on kiniya intiyere hiwa ko ni yere supu ni yere kat ni yere gidi ma asu yere sa ako kege kini yakini soni ke suka jamal ke akina asuya iwi tuanga harna tuwa ke uruga harna tuwa ke uruga harna islama ke jidi
bindu silla ay ko sonin kara ahana na bana ke sidin tenya bindu silla tu intenya atin ke sembala sidiri duwa tindi wa ni nandi ona duwa kunya di jamanga wa ni kube ke figar isa ke kini har bahar na dalla ni kittenga serebe gara lo islama mu tonten no ngamo ta kamanda ko fo islam ni nga har bahar na islama ke jidi ala hakimu ko har ni boron de nyoda serebe ni fa bani ki kar har no i goron de nyoda serebe ni mari ki kar har no boron de nyoda har bu goron ma tambile sadaqa lillahi wa rasul yego galle ni foge be yego galle ni forge asuro no mi je ke ta ke nya Allah ga na le gar mo gosre nyoda o yo ustad ni kunyi ni me ustad fo al sambe do de ke ala ka hina ta ba ko to kam na ere al sambe do de ke ala ka hina bamba ka tawla ala ka islamu ya jidi ka kafiriya na kashi amba ma ustad fo ko sobe ala ko li be amba fa no fo ana amba no mu boru ka so kana ambe be fo au be bisilla ajaranye ne bintu sila ka representante mbora ka fo li ke orela au be ka fo li be anda ne au be fo awa kenyani o mama bintu silla France bangenga kenda tanchike ujire kini sara siro fa basire soronga donc o akiniya kenda yale mamatu soro iro barjinga jamandi tistrebe gana demande kiniya barjingi ranenga voilà donc amba bintu silla France ale na kambo ulu e wapi sabati donc ko fe malmatuka mo barjibe ulu kana donc koni mo mbe sarasire ani fabasire aliyatimo demain donc absera ke mina kononana amedo kuma kononana nga mashayikhu be ko fe kana o mashayikhu ni waki lendirini a sheikh wal imam mahmud kuma o haba waki lendirini honne sa waki ne yokundu nyani programme daga mo gondanga onda giri ato o mama bintu silla aken digamu kinyandano nga ona daga kati o karamogo aro haba a sheikh malle koita akengeni almania karamogo geni franci awo magasal kedi awarni sehe jamananga yo kenyani inshallah pakelo sheikh ibrahim fariga ikun parmi sehe aliyatimallem mo ikun demande afasangantaro salama gonari sheikh malle koita liyatafaddal mashkuran muazzaza الشيخ مالك ويتا أكني association culturelle Sonique Dimon Sonico bakohu na fête de rore betarum de France kudo iraga ketuna dingira kita France no role de Sonica lemundanga donc kenyi manga ore nyani awo mara jamane ken rodi awo mara sal ken ay harmi sehe liyatafaddal sheikh mashkuran muazzaza o mashayikh nundo almaminun go bonga ta on pojom kama auto a Sheikh Abdallah Traoré on a kunina mama a Sheikh Khalid Cissé on a kunina mama o gidado ato go nyalema kengeni a Sheikh Mohamed Touré akeni metro otonte l'islam a ngoluma aw ma barake alhamdulillah rabbil alamin لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا إخوة المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي الله تيغا الله كبير تيغا ندقى القوى الله تيغاني نانغي يمبال دوران دي ني منكم محمد البشير صلى الله عليه وسلم الله غني ني مبوجا كمالي دون كونو دي كابال لمو ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيلا سنكما هو المتكلم، هو في اختيار نفسه
ويتكلم بما شاء ويتكلم متى شاء ويتكلم كيف يشاء يقول يوحنا كا كنت كان كان كون اي نوتو كيبي ندفع بيننا اسوريتي الله يا ngam dana ci fobe kam mai soni gonti hangu alimi nyani ke aka fay agalmi musa salam fa hangu alimi nyani ke aka fay agalmi o ka fi mai nan tonan ci fe al hatim nya fe bare al hatim ku beni fa bani ke karani tumun to ado ku beni mani be karai ni tumun to so amba karo ko fili su samba son kan kan nyani intikhiri ni to bani ay nat ke la gigire kebe maka karana tumun to nat ke la gigire kebe fa baga kara na tum nento ho gas kan nga al khatimi kemba li swamba yo ha sorong ngi sa al khatimi ko khibaren kam man ke khal nya na ya ke ga ka fay ku be ri ngari sa fay ku nyant ne khala ngene hamu ke khal nya har ke ga ka fay ngam na ci fa no ku buci ne de kam ma ay bani fi alquran alkarim ngam mu ngo ay ken suratul baqara ya ngam mu ngo ay keme tanche ado ay sikandi Allah kana kum bene ko jella Allah kana rakut Allah ken diga me afaka to bene ko bene jella gam ya kum bene ananya kum bene fa fofo gaire aro fofo kan tiere kalimatu shahada ngalla kalimatu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah du to ila sin kam atora ngani ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خلاص كيف هو الله خيرين دي تاي ولا الله نياغا تو كيف الله خيرين دي تاي الله غن نيا كين تو يدبا تو كيف الله خيرين دي تاي الله غن نيا كين تو يدبا الله تي يا أيها الذين آمنوا قبل لك لا إله إلا الله محمد رسول الله خسرتم بلاسي هذا إكي الله ما فقدكم إكي الله يبلاسنا أنك كابيكم سيدام بلاسنا ده أنا سيدام بلاسنا سو إكي الله خليك ونيانا دمنا أكمل نعمل نسوانيان غرام بلاسنا أنا سيدنا مؤمن الله دانك المؤمن dulu kota nanti di mana kau kekam Allah kan masih dapat Allah takabirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kutiba alaikum siyam ini sumen safa kakam safa ndenya kakam sumen ken sumia fay agari comme wakati kini ona tiga bi khemara ko dum ala kan kala Allah ka sumen kartino ore ayat to pamane ya ayyuhalladhina amanu est-ce que ya ayyuhan nas qur'an kay est-ce que o suga dina ken ko nga har mere min do jinna Allah kana ya ayyuhan nas suruna ko nga mo suruna ko kaga sume ditina na ya ayyuhan nas la ba hukmu yani kita yana da gille Allah kan ka kita ngani gille Allah nako asaka si senya kama mana sa kan ten kama ibe ka la ilaha illallah muhammad rasulullah anga la ilaha illallah mutu anta Allah kita ngo serian kita anta Allah kita kidini atakabe kita mo dikike Allah kutiba alaykum as-siyam safan denya hakama sunenga kama kutiba ala alladhina min qablikum khawina safan denya surafono kama khariyen kare sunenga la'allakum tattaqun wati Allah woni sunni man ar ko wala wala sunni kebe ga nyamo dan atakabe na sunni su koy ga khanya ma ko kebe yi xaw kisini jahannama yi Allah ga ma ci jahannama yi la'allakum tattaqun o tuna te tafsir la no tine kada na sun pason chumi tanji kem to matam bilal bito tamreno bito kabi taxawnya na Allah kan nanu o mati ken ni gare Allah kan nanu Allah kan ni kollo no aljanna na gatri ni question kollo no aljanna Allah kan nanu bakia la'allakum tattaqun sun qaso khana sumi hoy ka Allah ko mo kebe am suguri do subhanahu wa ta'ala ango do ko ngira kam ni ye kafe lele ngana futura no mbatenga sun kaso ngana ni kala so iki Allah subhanahu wa ta'ala ko ngana tanki ko ta Allah baka jahanna wala no baka jahanna ona siga kada ngai sun kaso bai ni ko na duru ko to no kan ni sun kaso ni
golli lamanu bogi debar ni sun kason no Allah kan ni nyogi debar khalas yang kam digal lamanu bogi ko sun kason no Allah kan nanya bogi ko no khalas yang kam bawa annabi kenya ko ma'ad bin jabal lanati ikhlis amalaka kafaka hay qalilan ikhlis amalaka lillah kafaka qalilan atmatu dengan ni kita lakukan kam mati amga mundu duno so batenga ko amuri yake na nyamara sintaga Allah kan umma kasigina fo ko du ko inta ko kam umma ta una fo ko du ko inta ko kam umma kasigina fo de du ko inta ko kam umma ta una fo de du ko inta ko kam o kana ni golle su de barni o kan tide barni ti Allah una to on o kana ni digame su ko lo kan ko ti Allah una to on bas an fasoro an fanya to bawa Allah ti hadina ila ma'ana min amali faja'alnahu haba'an mansura ati du ko into ina jale du ko ida du ko ni tan golun de bar da har to ini dan ni kati golun na ina daga golun ni annan ke man ko benya na la sakka di din kan ma fanke dira da susan ka tan ka fu ni ko ta Allah kan no ci ko ta Allah kan no de ma sun kason cumen Allah kan no de ma sun kason cumen Allah kan no de ma sun kason cumen ya rabbi Allah kan nara Allah kan ni ra goda ngani aninya sababu war jannatul firdaus ala aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum wa tujikum bi khair laylakum sa'ida insha Allah ما شاء الله ما شاء الله جزا الله الشيخ خير الجزاء شيخ مالك ويتا عليك كمو كوفي مغمي منا وي الشيخ ابراهيم فاريغا شيخ مالك ويتا ديغا مو الشيخ ابراهيم فاريغا ay warni na lise he adati na lemu ikun chorogonde afasan tawo islama woni woni ona asima na Sheikh Ibrahim Fariga akenyi meni osoni kan karamo hore ay France tagal no gondi ke wakata gawo maga no ko re kundo alhamdulillah droton to ani dina de mande ndanga France jamane no gondi ya tafaddal mashkuran muazzazan الحمد لله القائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة مار مسلمين ورا الله سبحانه وتعالى تيغا الله كيبي أغاتي مؤمنين دمان تدانا أتي كذا الله بانيا بتوكوت أغام مغهلاني كهاي أدو سارون بيلي أغان شروكاتيا أدو برتينتو أغان شروكاتا كونكاي iganati burtinto ina do mare tinto nyai التكبير ثم تكبير ولله الحمد أما فو أنا شيخ يا شيخ عبد الله كويتا ليتفضل مشكورا معززا أنا شيخ أروى المامي الشيخ عبد الله كويتا أنا بسم الله أنا ترانا بسم الله باركني إن شاء الله بسم تاغيو إتاغرانا شيخ نام كونتيني دو محاضرنا الله نبي لنكي kada ho mulla anje na utu mashaikh munga khawasu se galemuku الشيخ والإمام محمود كما أواكي دميريني ولا شيخ عبد الله كويتا أكيد مري باركتا ewa alhamdulillah kita wodo be batenga ba wogan mo aro sheikh kenani abdullah koita inshallah ha hadari ona nwari ona bismillah yo kedrenga wadan ti Allah subhanahu wa ta'ala rabo be no ramani nabi sallallahu alaihi wasallam agar rabo be ko ati kedo aliyatini ko rondindana ina kundwai arjanna no gondi
الرجال قوامون على النساء أتي إبو نيان تكتي يهرم كينوما يو كبير ولا هم كدا أنك سكتي يهرم كينوما أوا يهرم كان نمسو سارنا غادي أنك سكتي كينوما يوغا سربي ماذا نينا كنا فاتي سونيكو إنا كن كليا نانتي سونيكو إنا كن كليا نانتي